ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi ta ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Kajingwan poi kinong tap vote hamau pelang constituency kat kum kajing keng balayo na katanat election kalong hanyo pusan poin kendai pu hanyo na kasispa bat kaladon kajing thud ha ki artli ki VVPATs bat kawai na kita kadai halat maureng. Nado kapor menstep ka kinhon jong ka Batisi TV kalalai jingo haki jaka tap vote hamau pelang constituency ka bakin thop hamar bisu hamaungap halat maureng hamau kriya bat hamau pelang balayo I bagi pajba kilami nado dang step ban late tap vote barok laingut ki kertong negani ka constituency ki bakin thop ya uba Eugene Son Lingdo na ka UDP uba Kennedy C Krem na ka Congress bat uba lamprang bala na ka NPP kila poi shaki jaka tap vote ban tap yaki vote jongki. Bye.
Okay, nanti. Home 3. Đây là